Dushingiye ku nkuru yanditswe n'ikinyamakuru The Guardian cyo muri Amerika, iyi nkuru ikaba yanditswe mu mwaka wa 2019 ndetse iyi nkuru ikaba ifite umutwe uvuga ngo Technology in 2050 will it save humanity or destroy us. Iyi nkuru yanditswe muri uno mwaka nta kindi kintu cyari kirimo, yavuga ukuntu ikoranabuhanga mu mwaka wa 2050 rishobora kuzica abantu cyangwa se rikabakiza mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Muri kano kanya akaba nta kintu kigiye kuganiraho, tugiye kuganira ku ikoranabuhanga rigiye ritandukanye cyangwa se rikagikiza. Bamwe bati imashini za AI cyangwa se artificial intelligence zizica abantu zibamare, gusa abandi bose uko bibona ahubwo babona yuko izi mashini zaje koroshya ubuzima bw'ikiremwa muntu kandi zigatuma bugenda neza. Mu gihe abantu benshi ku isi bakomeje kwigaragambya bavuga ko izi mashini za AI ndetse n'amarobo bikomeje gutwara akazi kabo umunsi ku munsi. Kora subscribe kuri Horizon TV urebe amakuru yose agezweho n'ibyegeranyo bicaho.